kavuga kantu ubushize imyaka ishize izo umuntu yigeze kurwara mu rugo mu wanje njya kubwira dogiteri umuganga w'inshuti yanje ndamubwira mutegereza ukuntu arwaye arambwira ngo probably uko bimeze ni cancer probably uko bimeze kandi arabwira ngo 95% over 90% ngo ndabikeka nabihamye nzo kuri kanseri sawa ngenda hano mu gitondo kare kare nzi tukasezera umugore Imana tuzadusengiza yumva tukazuba barangu uherwe n'umubaro uzuje gusenga uti murambira ngo nta kindi nokora no kuja gusenga ndagenda nafukamye ahantu zanibuka hari mu amazi yandi hari munsi y'isararo munsi y'amazi hari saa 3 menye ubwenge saa 9 ndi musenga ndabwira Imana ngo Mana koza kukorewe nkorera ko ari we bose ko ari we wampamagaye Imana kuziko nta mahimba mbamo ukundi gute nta kuntu wo bigenza nta kubikora Imana irambwira ngo haguruka aho ngaho bizimana we haguruka aho ngaho haguruka aho ngaho numva azijwi nivuga ngo neema yangu yakutosha simama ndahaguruka ngo bucasivye iminsi ngahe hahandi hari kibizimba kiraturika ngo kibere guturika arakira n'ubu ni muzima mugoma Mungu ni mkuu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Atukuza Mungu amina. Haleluya. Agaciro kambere ko gusenga Imana no kuririmba Imana mu gihe cy'akaga naka mbiyo dusenga tukaririmba mu gihe cy'akaga Imana ngo ntizibura kwigaragaza Imana iziseruka. Haleluya. Amen. Ni waganirwa hayi Imana ishimwe kuko hano 2:7 nigaga ibuvira zakunda kubivuga cyane cyoge twari twavuye ruguru abandi bagurishije ibimasa n'inyana ngira umugore ngo ngiye kwiga umugore turaje kwiga se ndafaranga ntaki biragenda bite ariko uwo munsi nanagiye kudandabutse saa 8 kuja gusenga Imana ngira Imana ngo Mana nshatse diplome nari maze imyaka 13 ndaheruka kwiga ngira Imana ngo Mana ndashaka diplome pese diplome uwo munsi ngiye kugenda imvura iranyagira cyane ariko ndabwira ngo uvugwe ndasenga ureke ndasenga nagambire gusenga ngo ndasenga mu gitondo mugahuna mukibira kija kwagitera bahazi bagahuna barahazi mu gitondo mwumva ko Imana nyembera kuza gusenga mugore ni wambaye amafaranga yo kumperekeza yibariyeri ngo ashike umuntu twari turaranye umusore udakijijwe turagera ku musaraba turara nawe mu itambara yanyiba nuko nyine ari abatageze ku musaraba uzo abantu bose bageze ku musaraba Oya. uzo ngo abantu bose bageze ku musaraba aho muririmba na bose ntibageze ku musaraba abo muze mutera ntibageze ku musaraba hari bamwe bageze bagaruka inzira ntibarakagera ku musaraba nuko mu gitondo mbwira data umuzeyi wanje serentanda gombero ndamwira ngo muzehe banyibye serentanda banyibye bakwibye iki nawe ifaranga z'ishuri zose ndabifite abe n'igiceri ayo niyo amafaranga umugore yarambaye yo gucuruza isuka iroza curuza isuka Some ijambo ry'Imana. Some ijambo ry'Imana ahandi caga ice dusoma izakozwe n'intumwa gice ca 16 umurongo 25 tukeze ku 28 izakozwe n'intumwa gice ca 16 umurongo 25 tukeze ku murongo 28 ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi bohe zirabumva uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose zihera ko zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Paulo ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano atumira itabasa aturumbukira mu nzu ahinda umushitsi yikubita imbere ya Paulo na Sila mwakira ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Naje ndabanza gushima Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo utugejeje muri uyu mwanya wo kuja gusoza igiterane. Gose ni igiterane ntateguye nditegereze ntanasengeye nazambwira mugenzi wanje nkamubwira nguko mushumba yaravuze sijui mtu ambaye anaweza kumsaidia Apostle Martin naweza kuwa vema
haleluya ko ni byiza umuntu twese kumvikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma ndashima Imana niko narimvuze tugeje kuri munsi wa none, Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Byarantunguye igiterane busanzwe tuza tugusenga tugasoma ugategura ukabona umwanya wagije, ariko igiterane ntabwo twigeze tubona umwanya kuko nkuko babivuze babimbwiye kuwa kane twazindutse twari kumwe n'abashumba bagenzi banje dukorana. Eric ampamagaye nari nzanze kushaka kubureka kumwitaba kuko twari mu nama, ariko ndavuga ati reka muhamagare nikamwitabe numva ica ashaka kumbwira. Ndamwitaba ngo mwitabe, mbwira pastor wari wicaye iruhande rwanje rugondera, ndamubwira ati mvuye n'ikibazo kari ku kibazo sinzi ukuntu ndi bugihandoring kuko ko ndumva keremereye. Arambwa tubibaye gute, ndamubwira ukuntu bigenze. Numva kumbwira ndabwira atari koreka mubwire, nari mubwiye ngo amasaha 2. Ndabitekereza umuntu wa kabiri nabwiye nanone, nabibwiye umudamu ndamubwira ati ko se babigenda, ariko mutima waje kunemeza kuko ngomba kuza. Haleluya. Kandi nifite ngo gahunda kinshi, ubundi umunyeshuri ndaciga ndi ku ntebe y'ishuri. Muri no gahunda nari mfite ejo mu gitondo kwa bandi bagiye nimugoroba aho bagomba kwigira, ejo mu gitondo 2 bazari mu ishuri batangiye kwiga kugeza kuwa 3. Ariko navuga ngo kubimeze kose ndabisubika, mbwira umwarimu uzutwigisha wacu tuhagarariye, ndamubwira ati umyihanganire mvuye na nahise mwita ngo ni emergency. Ndabwira ngo mvuye na emergency tuma ngomba kuba Nairobi none nako Bujumbura, unyihanganire bishoboka ko kuwa mbere ntazo attendinga class kubera kuko nagiye mwivuga butumwa. Aranyemerera ambwira ati nta kibazo genda, uko twaganiye nyina mwarimu waje nuko twaganiriye n'ibindi. Nari mfite igitaramo none ahantu cha ministeri, ndamuhamagara mpamagara wo ugihagarariye, ndamubwira ati mwene data ngize ikibazo ndamuganirira, bishoboka ko ninga mwari mwategeye kubumvuga butumwa, ariko hano hari abandi bavuga ubutumwa kandi ahita nguheza umuvuga butumwa uzonsimbura. Muheza umuvuga butumwa uzansimbura, arabyakira. Ndamubwira ati reka dufashe bene data kuko babikeneye. Aranyemerera nawe ndabimushimira rwose, kandi abyakirana n'umutima mwiza. Biba ngombwa kuko nyine tugomba kuza ko turaza kuwa 5 saa 4 zuzuye, nari muri kibuga indani muri Jomo Kenyatta International Airport. Ndaza turazamuka tugera hano. Imana yabikoze si imbaraga zanje, ni imbaraga z'Imana n'ubushake bw'Imana. Imana mwijuru ikikoze himbazwa. Ndahimbaza nanone kubwo mwarutekereje ratanguje bagireye neza. Hari ijambo barimo baganira nkunda cyane natekereje. Yesu yavuze ijambo ryiza, ariko Yesu ni mwiza ye. Ariko badakunda Yesu, abazabanga gukora Yesu bazakora ikindi. Yesu ni mwiza. Yabwiye abigishwa arabahindukira nabwira ngo mwebwe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 12 n'umurongo wa 36 26 nako arabwira ngo umuntu ngo nankorera ngo azaza hundi. Amen. Umuntu nagira gute nankorera ngo azaze hundi tubaneka ntakabe kure tukomeze tubane, kandi umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sica bari baharanira, so nubwo barwanira abantu ngo basengere ngo kuba barunaka. Sinzi ejo wivuga ngo yaravuze ngo bamusengere ngo bahure n'ikingo ngo bukirubi ku Yesu. Simbizi. Amen. Ubwo ni nyine zose ni izubahiro, ariko Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera azaza hundi, kandi ngo umuntu nankorera data azamuha icubahiro, kandi Bibiliya ni ukuri. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Wobona amateka yanje, wobona naho mvuka iwacu ni kuri Gatobwe mu Gishurushuru, inko twagaragaza ikomeye n'urukuri. Aho nari imfubyi agakene karaho ngaho. Muri rimwe yaravuze ngo iyo uje gucungura abakomeye ngo hari se no kwibuswa. Iyo agakiza kaje gutangwa na barunaka nobaye uwanyuma bo kampaye sibanchiki n'ubutunzi. Nakuze dutunzwe n'amata yo gusaba biraro mu bigo by'abandi. Ntanga zacu nabonye nigeze mbonezo. Naje no kontanka twigeze. Amen. Bwana Yesu. Amen. Ariko nukuruka Imana igira neza. Iyo usha gucungura abakomeye
ahari se no kwibuswe ariko Imana ntizireba ku mateka ngo ntizihamagara abakomeye izihamagara agira gute aboroheje ikakomeza abo yahamagaye. Amen. Hallelujah. Imana ngo ijuru ibaho gucugisha cyane. Imana ihimbaza. Nishimiye kuba kuri uyu musozi kandi bashumbana bashimiye kunga daturumiye. Eric President nagushimiye cyane. Kuva wa munsi mvuye hano wabaye inshuti. N'ubu ni inshuti cyane tuba tuvugana kenshi cyane. Ndashimira umushumba twari kumwe. Imana ngo ijubagirire neza. Nashimira Pastor Madame Pastor Jalos. Urevera. Wasagana nyine nabusanze. Kurya ititre nkuru iba muri administration ni pasteur. Abantu ribabizi. Pasteur niyo titre nkuru iruta izindi zose ni itinzo z'abagira intuza ariko pasteur niryo niyo grand frère w'iyindi mirimo yose. Amen. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubona byanejwe kandi pole sana. Bagize ibibazo ndanabihanganisha turavuganye. Imana ngishubagiriye neza. Yeme nshimiye itsinda ryose. Simiye bene data bagi bava hatandukanye bavuye Musasa bavuye hehe mwese ndabashimiye kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu. Namushukuru Apostle Martin. I'm very happy. I'm very humble. And I'm so pleased to see you here. May God bless you so much. Amen. Na nishwe cyane Imana kukugira neza kubariki sana nimefurahi. Huyu mtu ninampenda. Ni Mumeru anatoka huko Meru lakini mtumishi wa Mungu. Na hata anafanana wa Kongo, si ndio? Anafanana wa Kongo. Wakati mmoja huko tunafanya confuses tunasema yuko ni Mkongo. Lakini kwa kweli nimekuwa surprised. Nimefurahi sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Wametupokea, wanatuhifadhi. Hawa ni watu sisi tukio iyo tubonye abanyakina twebwe tutatubaha. Kubera kuko muri Kenya baduhainda kuko namwe mwubaha hano. Tumwubaha mwebwe. Kandi utabubaha nawo nguwo nawe muzomurebe. Ararwaye kabisa. Amen. Amen. Na furahi sana wametubara duhakiriye wametupekea tuzatubakorera baduha imirimo yani nafurahi sana. Mungu akubariki sana. Mungu akuimbidi lakini tupatane bwana. Tumekusana tupatane kabisa. Tafute mahali tupatane. Ni nani mwishuru baumugisha. Ko turaganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryiza. Musozi kagiye. Musozi kutambuka papa. Haragakora sikaje mwo. Turirimbe bukeya nitumara tuganira. Uyu mugoroba ngiye kuganira ijambo na haye mutwe w'ijambo uvuga ngo agaciro ko kuririmba no gusenga mu gihe cy'akaga. Agaciro ko gusenga no kuririmba mu gihe cy'akaga cyangwa mu gihe cy'amakuru. Musanganire mukire. Yes. Asante Baba. Hallelujah, yes. Ikigiye tugasamo ichokwiye kurira Yesu. Umarayika iteguye kuvuza izo mpanda tumusanganire mu kirere. Ikigiye tugezemo nicyo kwiye kurira Yesu. Umarayika iteguye kuvuza izo mpanda tumusanganire mu kirere. Tumusanganire mu kirere. Tumusanganire mu kirere. Tumusanganire Mana we. Tumusanganire mu kirere. Amina. Aiwa tumusanganire. Yesu we tumusanganire. Karibu.
amina we tumusanganira tumusanganire we tumusanganire tagari mana yo amina tumusanganira la filo peria amba we tumusanganira tumusanganire yesu we tumusanganire haleluya amen amen barikiwe sana ariko turatama akanya gatoya ndireka mbwirizo vuba dutaramira ari jambo Daudi yavuze nkunda cyane Daudi yaravuze ngo kwangu mimi kumufurahia Mungu ndizo nguvu zangu kubganje jewe kubganje kwishimira Imana kunezererwa Imana nizo mbaraga zangu haleluya Amen. turamo turaganira hejuru yo gusenga Imana mushumba wakoze cyane ubarikiwe sana yavuze amagambo nanatekeje ko mvuga kuri Samuel mwene Ana ariko Samuel mwene Ana ndamukundiye waneza ziwe sana Amen. ageze ngo muzabe kurashaje ngo hamagara bene wabateranira ishiro ngo arabwira ngo nimuzahamagara abatwara bakomeye naboroheje araba ngo twese duhurire ishiro twese duhurire he ishiro abagore n'abagabo abasore n'abahungu bose bose barahura ngo amare guhura ngo arabwira ukuntu babanye n'abatekereza ukuntu yabanye nabo waneza ziwe sana Amen. haleluya narimvuze Samuel amen haleluya Hallelujah. arabwira ngo niba hari uwo nahemukiye niba hari uwo nahemukiye kamuhemukira kamukama amafaranga yaheza kamuziza kuko ufite ububasha ashira ukuboko hejuru abantu bose barabura habura ariko muzutekereza ijambo ry'Imana impamvu tutunezerwa nuko ubundi ijambo ry'Imana rigira akamaro iyo ryateye intambwe zine kugira ngo ijambo ry'Imana rigira akamaro muri wewe rihindura ubuzima bwawe rigomba gutera intambwe zine intambwe ya mbere ugomba kugira umwete wo kurisoma haleluya Amen. intambwe ya kabiri ukagira umwete wo kuritekerezaho ugatekereza icyo wasomye intambwe ya gatatu ukaryigeraho ukavuga ngo ese ijambo kuco rivuze hari icyo kinshinje ndaryemera intambwe ya kane ugashira mu bikorwa mwanditsi aravuga ngo ishuri ryo gusoma rigira abanyeshuri benshi ngo ryatangira kugira mu gutekereza abanyeshuri bagatangira kugabaruka byagira cyo kwigeraho bigatangira gushira ishuri rya kane mu kaneho abantu bakeya umubare mukeya gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana mwana sashisho Amen. Bwana asifiwe. yavuze kuri Samuel ariko n'ubundi ndamusubiraho sinomureka Samuel mwene ariko ndamukunda ariko sinza nkeka ko uzoja mu ijuru oya n'ukuri sije kubyanira n'umugore n'abana zababwira sinza nkeka ko uzoja mu ijuru nza nkeka ko bishoboka nogera muri Amerika n'ahandi hose ariko ari ikintu nzankeka sinzokeka gusa Imana 2009 ndi mu Bugarama paye singa Imana saa 11 mu gitondo bucagurikana nari maze iminsi mpabwira Imana ngo Yesu ndashaka kukubona ndashaka kuyereka pana abawe ndasomye ndashaka kubona Yesu ndashaka kukubona ibyisi myinshi yarishize mu gisho aramanuka Kepa. ndamubona Yesu nabwira abantu subona navusomye mu gitabo naramubonye bitimbo mu Bugarama mu gitondo saa 11 buhabucagurikana naramubonye bana sashifi Amen. gusenga twatangiye tuvuga ngo gusenga n'ubushize ndabikoraho buke gusa cyane nimara nije muri amagambo ngo kavuga ngo agaciro ko kuririmba no gusenga mu gihe cy'akaga mu gihe cy'amaga bana sashifi amen iyo ngeze muri muhana nza nibuka bibiri hano nari byano hano bibiri hano kwijaba twigeze kwasengera isengesho rimwe twari kumwe na Bishop Rushika tukabana na Nyagafasi tukabana na Jire ngira ngo tware nk'abantu babanga mugoro twarahandu sinzanzibuka kubaza kwibagirwa ari icumba hari cyo twadusengera Imana ariko Mana yo kwijabe we sinza kwibagirwa Mana nabonye Muhanga Imana yo mu Bugarama Imana yo mu Ndaya na Yurobi we urashari Imana Mana urashagira neza urashagira neza Petero yaravuze Petero muzamwibuka yaravuze ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko agira neza ngo ni mumwegere usogongera nukurabura usogongera umusisho bivuge niba warahonjeje niba wararabuye Yesu ukumva ryoshe umwegere ni tamusa
tamu sana. Roza Muhando yaravuze ngo ukiona nikiruka, ukiona nikicheza, si kama nimechanganyikiwa, lakini nimeonja utamu wa Yesu. Yesu anaryosha. Gusenga ngo nukuganira n'Imana. Gusenga umwanditsi Maraki yaravuze ngo ubwo abubahaga Uwiteka baganiraga, ngo Uwiteka ageze atega amatwi akumva, ngo agatekeka ku gitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere ye. Gusenga nukuganira n'Imana. Haleluya. Ngo nkuko umubyeyi aganira n'umwana we. Kabiri, gusenga ngo ni intwaro umukristo azakoresha mu kurwanya mu gutsinda Satani. Ejo n'ubushe bushobo bikoraho zira ntwaro zirindwi Paulo yandikiye abakorosa aba Efeso ziciyemo ibice bitatu. Ariko igice cya bibiri, igice cya mbere ngo ni intwaro zikinga torwana. Haleluya. Ingofero, ingabo, agakiza umukandara, izo ni ibintu biza bikinga ariko bitorwana. Icya kabiri ni impano yitwa ngo ni inkota y'umwuka, izikora ibintu bibiri, iri mu cyiciro cyo gukinga ikabona mu cyiciro cyo kurwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko intwaro y'amasengesho, umugabo witwa ngo ni aracyahari Kanoni Rutayisire, yani igitabo cyitwa ngo usenge uhindure gakondo yawe. Yaravuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo intwaro yo gusenga ngo izigereranywe n'igifaro. Igifaro ukirimo ntiyoraswa ariko iwazarasa. Haleluya. Amen. Uri mu mbaraga z'amasengesho tiyoraswa ariko iwazarasa. Amasengesho ngo ni izihaburira umwanzi kure cyane. Iyo usenze ugasenga amasengesho y'akarenga 2026 agakubura imigambi ya Satani, akarenga 2027 agakubura imigambi ya Satani, akageza muri 30 muri 40 ukazugenda ugashika ahantu hejejwe cyane ukarenga nta bindi. Amasengesho agira imbaraga zo gukuraho imigambi ya Satani kure. Yesu asifiwe. Amen. Atukuze Mungu amene. Amen. Ngo witwa ngo ni Billy Graham mukozi w'Imana. Yaravuze ngo amasengesho ngo niho isi y'umwuka n'isi y'umubiri biza bihurira naho ngaho ngo bikarwana, kandi iyo birwaniye ngo amasengesho agatsinda. Amasengesho agira gute? Agatsinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. John Knox mu gitondo namukozeho. John Knox yigeze gusenga n'umugabo wo muri Ekose. Yarasenze Imana arasenga. Ico gihe hari umwamikazi witwa ngo ni Elizabeth. N'ubu nyine ko zabitwa bose ngo yarwanyaga itoro cyane, yangaga abakristo cyane, ngo yangaga idini. Ariko kubera amasengesho John Knox ngo amutera ubwoba bukeye umunsi umwe Elizabeth ngo aje kuri televiziyo aravuga ngo ikintu atinya mu Bwongereza ngo atinya amasengesho ya John Knox ngo kuruta intwaro za kirimbuzi zose ngo zo Bwongereza. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Zakariya yaravuze ngo iterano ry'abakristo rato itsinda rito ry'abakristo ngo bateraniye hamwe bahuje umutima, ngo badafite imitima ibashira urubanza, ngo bagasenga, ngo bagira ububasha kuruta iya kanama k'umutekano kawe nikateranye. Ngo kandi kubera iki? Ngo kuko mu biganza byabo Imana izashira ibihe, ngo bazafite imbaraga zo kugira ibihe ngo wabegenda bakabwira ibintu ngo bahiye ngwino bazabategeka. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Muri Tanzania higeze kuba abagabo batatu, naje kuvuga umugabo witwa ni Kibeya, n'uwitwa ni Lazare, n'uwitwa ngo ni Moses Korora. Abagabo batatu nasomye ijambo rirantangaza, baramwa ngo enzi za ngo wametikisa Tanzania, ngo kugeza igihe bayifashe mu kiganza, ngo kugeza igihe ngo Nyerere tiyokoze nta mwanzuro yofashe muri Tanzania, ngo atagisha inama Kibeya na Lazare ngo na Moses Korora akoze b'Imana. Ubu ni twe twigeze bazavuga ngo wigize agateba yorifu. Abamasengesho twigize kuko umunyamasengesho ni umuntu ukomeye, ni inshuti y'Imana, abana n'umwami w'abami, asabwira ibihe ngo bihevaho akabwira ibintu bikaza kuko afite ubushobozi. Gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga ni intwa y'umukristo. Gusenga ni urufunguzo ruza rukingura ijuru rigakinguka. Gusenga ni uguhumeka. Gusenga no kugira n'ubusabane n'Imana, ubushuti n'Imana. Hallelujah. Vanessa asifiwe. Hallelujah. 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 Ahagana mu gisuku. Unaweza kunisaidia some kwa kizungu baba, nitatafsiri. Apostle Martin. Soma kwa Kiswahili. Hiyo nani? Kwa kizungu. Acts Kwa kizungu 16:25 up to 28. Hakichogeza chavuze neza cyane.
gisome gukenda n'ubusukuntuza Kinyarwanda nagisomye kubera ko ntabonye umwanya wo gusoma amagambo Bibiliya Kinyarwanda kiza gikarukuntu kiza ariko soma mu Cyongereza soma kwa Kizungu baba soma About 25 yes about the midnight, about the midnight hageze mu gicuku saa sita Paul and Silas Paulo na Sila were praying and singing ngo hymns barimo base bari bahagaritse gusenga To ngo God. mu Kinyarwanda kiza kivuga ngo please sorry we are together They were praying and singing hymns to God. yes The other prisoners the were other listening prisoners listening to them. to them Suddenly, suddenly there was such a violent earthquake yes that 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 the foundations of the prison the foundation of a prison were shaken. was shaken At once, all the prison's doors flew open, yes and everyone's chains came to loose. up to now up to there Okay. thank you very much Vanessa Sivesa Biblia yavuze Icyongereza ngo barimo bagiye bakomeza basenga kandi mu zindi mbohe nazo zakomeje kubategera izo barimo baririmba ngo muri cyo suddenly ibintu bitunguranye bitunguranye ngo habigisetse tibari bavyiteguye suddenly ni ikintu kibaye kigafura kirabatungura ngo ziranyeganyeza kandi ngo n'izindi zazo zaza zitegera imbohe ngo zari bazitegera izo barimo ngo babari abangaba bari mu biki ko barakora ibiki barimo bategera ngo umushitsi kiratungura haleluya ngo inzugi zigira gute zirakinga foundation fatiro zigira gute ziranyeganyega was shaken Imana we ese ko ndabura aho ntangira naho ndekera ariko Yesu ni mwiza by the way Yesu ni mwiza Yesu araryoshe Vanessa Sifiwe niyo abantu ngo bahuye n'akaga cyangwa akenshi ngo bararira ngo bakinubira Imana bagacika intege iyo abantu bahuye n'ibyago bagira ibintu bitatu ijambo rya mbere bazabarira icya kabiri ngo bakinubira Imana icya gatatu bagacika intege haleluya amen ariko uvukundu bimeze Vanessa Sifiwe ariko Paulo na Sila batwigisha inzira yo gusenga no kuririmba hagati mu bigeragezo nugera mu bigeragezo uzoririmba nugera mu bigeragezo uzasenga nubwo bari bakubiswe bafunzwe baboshwe amaguru bahisemo gusenga no guhimbaza Imana ibyo byatumye Imana ikora ibitangaza bikomeye amen agaciro ko kurabye no guhimbaza Imana ko gusengera mu kisugereza Vanessa Sifiwe avuga kandi ubushize imyaka ishize izo umuntu yigeze kurwara mu rugo mu wanje njya kubwira dogiteri umuganga w'inshuti yaje ndamubwira mutekereza ko ndarwaye arambwira ngo probably uko bimeze ni cancer probably uko bimeze kandi arabwira ngo 95% over 90% ngo ndabikeka nabihamye nzo kuri kanseri sawa ngenda hano mu gitondo kare kare nzi tukasezera umugore Imana tuza dusengiza yumva tukazuba barangu ucuherwe n'umubaro uzuje gusenga uti murambira ngo nta kindi nokora no kuja gusenga ndagenda nafukamye ahantu zanibuka hari mu amazi yandi hari munsi y'isararo munsi y'amazi hari saa 3 menye ubwenge saa 9 ndi musenga ndabwira Imana ngo Mana koza kukorewe nkorera ko ari we bose ko ari we wampamagaye Imana kuzi ko nta mahimba mbamo ukundi gute nta kundi wo bigenze nta kubikora Imana irambwira ngo haguruka aho ngaho bizimana we haguruka aho ngaho haguruka aho ngaho numvindi azijwe nivuga ngo neema yangu yakutosha simama ndahaguruka ngo bucasivye iminsi ngahe hahandi hari kiruzimba kiraturika ngo kibere guturika arakira n'ubu ni muzima mugoma Mungu ni mkuu. Haleluya. Bwana sisi. Amen. Atukuza Mungu amina. Hallelujah. Agaciro kambere ko gusenga Imana no kuririmba Imana mu gihe cy'akaga nakaga mbiyo dusenga tukaririmba mu gihe cy'akaga Imana ngo ntizibura kwigaragaza Imana iziseruka. Haleluya. Amen. Ni waganirwa
hayi imana ishimwe kuko hano 2:7 nigaga ibuvira zakunda kubivuga cyane cyoge twari twavuye ruguru abandi bagurishije ibimasa n'inyana ngira umugore ngo ngiye kwiga umugore turaje kwiga se ndafaranga ndaki biragenda bite ariko uwo munsi nanagiye kudandabyutse saa 8 kuja gusenga imana ngira imana ngo mana nshatse diplome nari maze imyaka 13 ndaruka kwiga ngira imana ngo mana ndashaka diplome pese diplome uwo munsi ngiye kugenda imvura iranyagira cyane ariko ndabwira ngo uvuge ndasenga ureke ndasenga nagambire gusenga ngo ndasenga mu gitondo mugahuna mukibira kija kwagitera bahazi bagahuna barahazi mu gitondo mwumva ko imana nyembera kuja gusenga mugore ni wambaye amafaranga yo kumperekeza yibariyeri ngo ashike umuntu twari turaranye umusore udakishijwe turagera ku musaraba turara nawe mu itambara yanyiba nuko nyine ari abatageze ku musaraba uzo abantu bose bageze ku musaraba oya ngo abantu bose bageze ku musaraba aho muririmba na bose ntibageze ku musaraba abo muze mutera ntibageze ku musaraba hari bamwe bageze bagaruka inzira ntibarakagera ku musaraba nuko mu gitondo mbwira data umuzeyi wanje Serentanda Gombero ndamwira ngo muzehe banyibye Serentanda banyibye bakwibye iki nawe ifaranga z'ishuri zose narifite abe n'igiceri ayo niyo amafaranga umugore yarambaye yo gucuruza isuka iroza curuza isuka turagenda abampezi banyisha itike turagenda dushika ibuvira dushika ibuvira basanga muzehe basanga Pastor Tito Musabwa Kajorite ariko musabwa umunsi rero twamenyeye dura mu cyumba tuhira ibicumba by'amaraki twamaze nk'iminsi 3 na wasenga nanyo senga ngira imana ngo sinzozamuka kirungo niba warampamagaye sinzozomuka kirungo nabuze ifaranga zo kwigabe niyo uzogera gute nzoguma nzerera ibuvira niba ari kushimye uzoreke nzerera haleluya turaterana niyinga umugabo yamahaguruka ndi yaranzi arava ngo nage kuri mission ngo imana ingirira neza ngo none uri ya musore yazanyita umusore ngo nani umugabo w'abana bane ariko nyine ubukene ni bubi uzo kugira umwana nokore amfi faranga zo kwiga umwaka wose imana ingirira neza hamwe novuga Yesu uzakoze nohera mu gitondo nogira ngo mbivuge bwo kikokira mu gitondo uwo Yesu ni mwiza uwo Yesu agira neza imbabazi zihora iteka zatangara zanababazwa n'urugo rutaba mw'Imana n'umutima utaba mw'Imana uba mwiki urugo rutaba mw'Imana umutima udatuwemwe n'Imana uba mwiki saro shitani gusa ubamwe amatiku shitani ubamwe amagambo urugambo banesa ziwe tukazuvuga abandi ese wowe isubira mu yawe wowe warishasha mugabo yaravuze ngo ukuri kwa mu mitima y'abantu ngo koja mu gahanga ngo abantu benshi niyinga bose bagusenga birumvikanye ukuri kuba mu mitima y'abantu koja mu gahanga kandi koja mu gahanga niyinga mu gitondo ndakurahiriye benshi bose iyo tiboka ku ikanisa tukazuvuga abandi ureka abandi si umurimo wawe kuvuga abandi mureka mabeze nk'ubanye mutoya ndasomye ijambo ry'Imana ndariganira narivuze ngo iyo dusenze Imana iyo turirinze kandi tugasenga mu gice amaga Imana izayigaragaza Imana iziseruka nigeze kubigeza kutubwira umunsi umwe twafushe umuntu yamaze arambwira ati yo atibizima akara kumugira Imana yamasira wa mugani apagani baza baca n'uwa apagani so bakristo ngo bagira Imana bazafusha ngugira Imana bazafusha umuburanyi nyine naje namanumva nyine nkaho bimeze neza nyine ngugira Imana azafusha umuburanyi wewe mfushije igitangaza mugira Imana magira mukazo naje kavuga ati Imana iradutabaye ariko abantu yemwe tukazushurbaza no kuko Imana urakubwira ijambo utaruzi umuntu tuzatumenya aho umuntu yatandukaniye n'Imana ariko tuzatumenya aho yiyungiye nayo amen tuzaho umuntu yatandukaniye n'Imana ariko umunsi yiyunga nayo titwari duhari nuko haleluya nijoro ryamye umunsi umwe nobona ko umuntu azarambye ngo ngwire tuje langata niho tadushingura tugende kumva bagenda ngo dushike mumva mbona ngo arambwira ngo runaka Suriya sewe mwaraye mushingwa ati reba imva yuko ntimeze yazi kayangana tarabona arambwira ngo nipegere ngira ubwoba nabwo ati ngwino tugenda akazambwira ngwino tugenda turagenda turayegera ngo amarambwa ati fundura ndafundura imva y'umuntu wapfuye fundura mbona kuko ayikuraho dinjira ngo ninjira isanduka ryiwe twari twamuhambanye isanduka rya brown rigiye kuba mutuku ariko isanduka ryiwe ryari umweru dereri kuruta uko twayivuga dereri arambwa ati ngaye fungura isanduka ngira ubwoba ndabwo ati tafunda isanduka y'umupfu umaze hafa amayinga atapfuye ati fundura ndafundiye ngo fundure amaze namubona nyubwiza ngo abakristo
namubonye ubwiza mwabakristo harigera mbona yaza akayangana yarafite yaza mwenyamwenye kari ari amuru umurambo umva ko umuntu wambwira ngo dore wa mutogwaza uvuga ngo ngira Imana afusha umupfanye reba ukuntu ameze uzawirinda guca urubanza rw'Imana tukazira kuvuga abandi tukazuvuga uzureka Imana Mungu yaravuze ngo twese tuzohamburwa n'ifirimbi ya nyuma ku musozi abazogenda n'abatozogenda cyane. Haleluya. Nana Iyo naryo ryarije ngo ndivuge. Hari abantu bakamagenda birirwa bavuga abandi uwo mwanya wo kuvuga abandi wa usenze mu Imana watekera ijambo ry'Imana. Haleluya. Abahanga bazavuga ngo abagore nibazavuga amagambo menshi mu bari mw'abadamu ngo ku munsi bizibira ngo bazavuga amagambo 200,000 bizibira ku munsi. Abagabo nabo si bose niko navuze se hariyo ngo atazabavuga cyo ni icegeranyo cy'abantu cy'Imana. Amen. Haleluya. Ariko munumve ngo akazana ese ko nkoze gitangaza wavuga ukuri uko umubari wose turimo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kangaruke iyo umuntu aseze akaririmba Imana ari mu kigerageza iyo uzago byaguteye iyo ukene n'indwara n'amakuba byaguteye ukabona umwanya wo gusenga ukaririmba Imana ngika agaciro ka mbere Imana izimanuka ikigaragaza. Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka na sisi wale tukiomba Mungu atasikia shetani na wakozi wake watatoroka iyo wasenze Imana ukaririmba. Amen. Uzobigerageza uzogenda ubigire urekere kuvuga ngo namagambo umunsi uzumva waganiwe uri wenyine uzogenda ahantu wanyine utera karirimbo numara usenga uzumva ukuntu bizogenda uzumva uzomenya ibyishimo bivuye uzumva ibyishimo biyabiza mu mutima nta bintu uzi kubera iki iyo umuntu yaririmbye mu kaga agasenga mu kaga Imana izimanuka ikamwegera kigaragaza. Haleluya. Aho umuntu asenga Imana ngo Imana izayigaragaza kuramya no guhimbaza bikurura kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Kuramya no guhimbaza biza bikura kubaho kw'Imana mu buzima bwacu Imana ikazi kabana natwe. Bwana Yesu asifiwe. Musi umwe nigeze gukubwa ndakubwa kandi abantu cogiye ni kaho bataza banumva barambye ngo izurimo ntibishoboka barambye ati izurimo ntibishoboka tahareka abavandimwe barambwira baranyinginga ndababwira ngo yaye mfite Imana nizeye mfite Imana niringiye Imana warampamagaye mu izina nanje ndakwitaba bakambwira ngo taha genda batekeza ujyo joro sinasinzira hageze nga saa 9 nibuka ijambo Paulo yavuze yandikiye Abaroma 8 nico gituma ugomba kugira ijambo ry'Imana muri wewe bavuze ukabakabuka buri cyo gutabara nda jambo riba muri wewe ariko iyo ufite ijambo ry'Imana iyo waganiwe ijambo ry'Imana rizariza utararisoma haza mu ijambo ry'Imana bibira Paulo yandikiye Abaroma 8:32 aravuga ngo mbese itarimanye umwana wayikunda Yesu Kristo mwikamutanga ku bwacu mwizaburite kumuduhanana n'ibindi byose niki kindi giheze kuruta Yesu Imana yatanze itoduheze. Numva ndaremye numva ndashikana mu gitondo genda ntawe seze kuko naza mbona bancu urubanza ndazinduka mu gitondo ndagenda ngushikaho naringi mbwira Imana nkomeza kugira Imana ngo Mana nuko nguko. Haleluya. Imana iranumva naratashe baratangara zage zatiyemo sizo naza gushaka singibi zakoze gute ngibi ko ndamubaza singibi wagiye ryari mwagiye mu gicuku kuko namye mzuka mu gitondo batarazuka namafata moto naza nirinda ko bancitege rimwe nari muzuhunga abantu bagucintege uzugira gute uzubahunga ngwashike barambwira ngo ngahe tuganirire uko byagenze naje kumva umunezero ngo nezerwe ico ge apostle Christophe niwe yaragitangira kanisa hari hakurya muti murambwira ngo amafaranga yose mfite yose nisake nyatanga itu yose nisaka yose nari sanga nari 1,025 yose ndayisakanyisha muri envelope ndavuga ngo Mana naje ndagushimiye. Haleluya. Ese kunguku pase bidaka ukumwondekeje ngataha mukandikira gatike gusoko kushisa hari imodoka ikajana nani karanjana ndanyu ukanjana ukanshare kuri imodoka nta n'igiceri cyacu mu mbaye ukunguku none umugore nabwiye umugore nguzimana mpabagara ndambwira ngo injiri si byashara nuzozobona nagise nagiye kudandaza ntabwo nagiye kudandaza
nibiboneka bitaboneka ntabyo byose none ukuntu mpano mfite ibibazo mwahuye naco nukuri kw'Imana ndahimbere y'Imana mpamagaye mwonjana ukashitsa gusa kuri nani ari kuri nonezero kumunezero sinaje kudana tafaranga naje gushaka tafaranga naje gushaka cyane sikuje kupesa gusa nonezerwa nukuri kw'Imana kandi ndabisabye byabiwonga munyumve mu bikora oya ye tutakubariki narimbi sabye simbaye ntegeka tutakubariki narimbi sabye rwose zonezera cyane sinaje kudandaza injili si biashara ni neno liletayo uzima kwa wale ambao wanapokea sijakuja kufanya biashara posa sijakuja kufanya biashara sijakuja biashara ntabwo nari gusinaje kudandaza ibitenge sinaje kudandaza naje kuvugira Yesu wampamagaye nugera mu kigeragazo nugera mu ntambara ni waganirwa ukabura kugira uzafata umwanya wiherere usenga numara uririmbe ikizakurikiraho Imana izamanuka igusange muri cyo kigerageza tala pepas Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo shuti yanse uri mu byago by'ibibazo n'ingorane tumbira Yesu wenyine Yesu wenyine ayi tumbira Yesu Amina amasina Yesu na ferise asante Roho Mtakatifu agaciro ka kabiri doberite ngiye turirinze tugasenga mu bigeragezo ngo Imana iziduha amahoro y'umutima tugira amahoro mu kigeragezo amen utuye hano wa kakura musaba atukuze mu nkamira ako uzondamitse subizomutse ufite intege nkeya iyo agaciro ka kabiri ko kuririmbira Imana tugasenga hagati mu bigeragezo Imana iziduha amahoro y'umutima ukumva uratujije cyane Dawudi yaravuze muri Zaburi yaravuze ngo zaza ndyama nsinzire nisigure ngo kuko Uwiteka ari uzumva kuba amahoro haleluya zaza ndyama nisiguye sinzire kuko Uwiteka ni uzumva kuba amahoro amen atukuze mu ngomere haleluya iyo tugeze mu bigeragezo tukaririmba tugasenga Imana iziduha amahoro y'umutima ugatuza impagarara zigashira impagarara zikagira gute zigashira ufite impagarara ufite ibibazo wagize impagarara ntibigenda neza mu rugo mu buzima byanze ubutumwa bukugezaho none nimugoroba ugenda utahe numara gushiririmbe usenge icyo uzabona cya kabiri amahoro y'umutima azaza amen atukuze Mungu amire atukuzwe Paulo yavuze Paulo ifizi ya Yesu sinzi ya Yesu sinzi ya Yesu igihe kimwe ngo Petero yavuze aravuga ibya Petero ngo byafaho ngo byarandenze ibyafaho we zagize gute zarandenze Paulo umunsi mwegeze kwa Agripa bamujanye kuja kumushira urubanza Paulo ngo aravuga ngo Agripa ngo komeza kwemeza umutwe gusa Agripa ngo yongeza umutwe yari umwana ngo aremeza umutwe ngo agera ngo araba ngo Paulo we hari yasigaje gato kanyemeza yandikiye Abafilipi aravuga ngo ndimukagirisha mwiganyira ngo aho ibyo mushaka byose ngo bimenywe n'Imana mubisabire mubzingingire ngo ubwo nibwo amahoro y'umuntu adatekereza ngo azatwarira mu mitima yawe iyo ugaze mu nugera mu kigeragezo uzurinda kwiganyira no kuganya uzuririmba usenga Imana kuko turinze tugasenga Imana mu kigeragezo Imana iziduha amahoro y'umutima amen atukuze mu ngomere asifiwe Bwana amwe biringira abantu bakabahemukira mbese babahanga amaso bakabakoza isoni wewe ntuzi uhemuka kandi ntukoze isoni
Tunga asina beria desafene. kandi ndukora nkabo Lao. Shika. Hallelujah. avuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga Asine kandi lambe. yeza twakubonanye ubuza amahoro muri icyo kigerezo ririmo umva ubutumwa bukujeho nimugoroba utahe nushika mu wafungure wokovu ufungure gushimisha ufungure uririmbe numara usenge umva icyo kiza gikurikiraho amahoro arataha mu mutima wawe. Prelevai. Amen. Kusoma yacu. Ukurari kwiriye. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukuzowe. Hallelujah. Gazi Nairobi ubuzima bwarankomereye. Ngomara kunkomerera umugore n'abana ariko yemewe. Ariko wamana no kuva Petro yabwiye Yesu. Yesu amubajije ngo se namwe murashaka kugenda. Petro abwaye Yesu abaza intumwa. Namwe murashaka kugenda. Petro ngo aramuhindekera navuga ngo mwana twakuvaho tukaja yehandi. Ko ari ufite amagambo meza kandi amagambo y'ubugi. Nonje nova kuri Yesu kaja kuri nde kofi. Ninde wundi nobwife. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naja kuri nde wundi. Yesu we. Ubuzi ikintu uzatekereza mu buzima cyane congo kuruta ibindi byose nukurara ndafite Yesu nukwirwa ndafite Yesu mu buzima bwacu. Ubukene nibwo nkubungabana gufusha ndiko nkubungabanya n'ibindi byose utekereza ndiko nkubungabanya. Cyo nkubungabanya ubugingo bwanje. Nukurara ndafite Yesu nukwirwa nakoroganye na Yesu nukurara nakoroganye na Yesu. Kandi nta kindi kizakorogana na Yesu nukwimika icyaha. Kuko icyaha ni ubugome. Hari umwanditsi wasobanuye icyaha mu magamba 9 icyaha yaskison yagiye definition 10 ndeka mvuge zibiri gusa. Iya mbere yaravuze ngo nukubaho utari mu bushake bw'Imana. Kuba mu cyaha nuko utari mu ki wewe ugitegekwa na kamere wewe wanze kwihana wewe wanze kubereke uri hanze y'ubushake bw'Imana. Icyakabi ngo nukubaho mu buzima bucuritse. Icyaha abantu bose batuye mu busambanyi abatuye mu rugamba abatuye mu bujura abatuye mu kinyoma abo bari mu buzima bucuritse. Ubuzima bwabo buracuritse. Umutwe uri munsi amaguru ari hejuru. Chaka icya gatatu aravuga ngo icyaha ngo nuguhusha intego nukuba mu buzima bwahushije intego kuko intego yacu niyo gukorera Imana. Haleluya. Hallelujah. Tobe bike werende yavuze intego zitandatu muri turema. Imana yavuze impamvu zitandatu ntagura impanuka. N'abandi bavutse mu buryo budakwiriye babandi abafaransa bazabita ngo les enfants bâtards. Les enfants bâtards murazizi? Yego. Abazi ifaransa murazizi? Les enfants bâtards n'abana bavutse ubwo bw'inyenda bazabita ngo les enfants bâtards. Abo nabo si impanuka ku Mana. Ni impanuka kwa babyaye ariko ni impanuka ku Mana. Avuga impamvu zitazatumye mutarema. Impamvu ya mbere ngo Imana yaraturemye kugira ngo turamye duhimbaza Imana. Yego. Impamvu ya kabiri ngo yaraturemye ngo duse na Yesu. Impamvu ya gatatu yaraturemye kugira ngo tube mu muryango w'abana b'Imana. Impamvu ya kane yaraturemye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Impamvu ya gatanu yaraturemye kugira ngo twere imbuto. Hallelujah. Ariko Imana. Ntabwo twaremeye gucuruza n'ibidufasha. Haleluya. Amen. Imana ntizo kubaza sepeya wambaye. Ntizo kubaza inyama wariye. Nta kantite z'isukari wanyoye ntazo kubaza. Ntizo kubaza icyongereza wamenye. Izo kubaza bya bintu birindwi twaraye tuvuze. Izo kubaza ngo Yesu naguhaye yakumariye iki? Cya kabiri imbaraga naguhaye wazimarishije iki? Utuzi naguhaye niki wabikoresheje? Umwanya naguhaye niki wabikoresheje? Amen. Amen. Atukuze Mungu. Hallelujah. Ahimidiwe Bwana Yesu. Hallelujah. Ahimidiwe Bwana Yesu. Hallelujah. Atukuze Mungu. Atukuzwe. Iyo tugeze mu kigaragaza. Iyo tugeze mu ntambara. Iyo dushobewe tukagira amahirwe yo kwibuka kuririmba tugasenga. Bizabizana amahoro umutima. Umutima ugatuza. Moyo wangu tulia ukae na Bwana. Moyo wangu tulia ukae na Bwana. Melarira. Ya. Iyo nimeze nk'abantu shobora kuvugira ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere. Haleluya. Ngwiye amahoro yaje neza akora utuntu dutatu. Iyo amahoro Yesu yaje mu twebwe azakora utuntu dutatu. Akambere ngo azatumara ubwoba. Azatumara iki? Ubwoba bukigaragaza bugashira.
biravuga ngo abakiranutsi ngo bazashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Amen. Iyo ayo mahoro Yesu yatanze, Yesu yaje muri twebwe, yazanywe no kurima no gusenga, azatumara ubwoba tugashira ubwoba twatinyuka. Icyakabi. Haleluya. Amen. Umutima ukaruhuka. Umutima ukagira gute? Ukaruhuka. Ya mahoro ikitaza kwi uretse kuzana amahoro, na uretse kuzana amahoro, barese uzese kutumara ubwoba, azatuma umutima uruhuka, ukaruhuka. Amen. Haleluya. Atukuze mu mwami. Haleluya. Ahimidiwe. Haleluya. Mutima ukaruhuka. Ukaruhuka we. Amen. Chogihe si Nairobi. Zari bikomeye cyane, zari ku munsi umwe. Ariko reka mbireke. Oya. Kambereke ndaje. Nyamuna tutara. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Uretse kuduheza umutima gutuza, mukaturemwa mu cyizere. Tukokera kugira kandi byiringiro yuko kandi buzoca. Haleluya. Fata umwanya wiyarara maze usenge, sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, bishira byose ku murongo, ibikugoye Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Pema ugira ngo urarya mukabura ibitotsi, wasinzira gatoya ukarota nabi, wabyuka mu gitondo ukabura aho wirirwa. Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Lembova Botinaso. ariko tuzoja mu ijuru bwana, tuzoja mu ijuru kama, tuzoja mu ijuru. Haleluya. Naranezerewe ejo bundi batwigisha eschatology, naragiye gukura mu ikota ariko birananiye. Teology nziza nyemerero yayo Igumane. Umunyeshuri mubi. Uri reverend. Teology nziza ngo birakazira kwambura ikota wabwiriza. Kandi umuteologi wamaze imyaka myinshi cyane. Naje sikijamura pe. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Baba wa mbinguni. Haleluya. 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 Ejo bundi nicyo nariye kuvuga. Batubwiye iriya myaka 7 tuzomara mu kirere. Myaka 7 tuzomara mu kirere, tribulation ya mbere itangiye. Izamara imyaka 3 n'igice. Toro rimaze kuzamuka rizajana mu kirere, bihamara imyaka 7 ice mu bice bibiri. Igice cya mbere cy'imyaka 3 n'igice, indi 3 n'igice cya mbere. Mu cyumba cya mbere hazakorwamo imirimo ibiri. Haleluya. Yabo ya mbere hazagerwa imirimo yacu twagize gute twakoze. Iyo bita aho hazabari igiti cy'intanza bashita ngo ni bema sitting. Bema ni igitebe cya Yesu kimwe cyo kugera imirimo y'abakiza. Icyakabi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Ngo bazatwambika imyenda. Bazaduheza amakamba. Bazatwambika iki? Amakamba. Hanyuma ngo badusore muri cyo cyumba cya mbere. Icyakabiri niyo narishatse kugendera kuvuga. Hazakorwa amagambo ane. Ijambo rya mbere ngo data azaje Yesu azaje kutumurika se. Azaba ngo nabangaba gake. Ariko tuzoganira ifiyeri we. Reka fafa we reka kuririmba utansasa. Reka aho ngaho. Amen. Ngo azodushorera na Yesu. Turabageni nawe ari umukwe. Ngo atujane ngo data we. Abona ari gufira. Abamarayika Bazaririmba bati Yesu we wapfuye yapfiriye abameze nk'aba. Abamarayika bazaririmba bati Yesu we wapfuye yapfiriye abameze nk'aba. Reka. Nawe uzaburiyo. Nawe uzaburi kumwe na Yesu. Mureke reverend. Nawe uzabushoranye na Yesu. Amen. Amen. Ngoni tugera imbere ya data, natugeze imbere ya Yesu. Ijambo rya mbere. Wa Yesu data azatwambika. Sana tatu. Haleluya. Haleluya. Watwita izina. Ngo tazaba ari muntu wese. Atangira twita abwenge bizima. Tukicishwe bizimana birarangiye. Dore izina nagutegura. Ariko mana we. Ndio. Befusobayo. Bagisamagana. Jewe nsabayo. Sahora musingizi teka. None wewe ukuntu ubusambanyi kubesha akantu gafuye kazagusigaza. Utuntu duto amafuti tuzogusigaza. Uzonanirwa kuba mu Kipa. witwa izina nawe.
haleluya Amen. bwana asifiwe sana Hallelujah. Eh, Suzawayo. kangaruke Komeza wakati. agaciro ka gatatu haleluya Hallelujah. Amen. haleluya Amen. ngo iyo turinze tugasenga hagati mu kigerageza ngo bitwibutsa yuko imana yacu ikiri ku ngoma amen Hallelujah. iyo tugeze mu kaga tukaganirwa tukabura uko tugira imitima yacu izi twibutsa kuko imana yacu ikiri ku ngoma Iri ku ngoma. Ngoma yawe ntizavaho we. ku ngoma ari ku ngoma ku Ngoma yaranesheje urufu urufu yarugize bunguri Mana we. Mwami Yesu. Dugu. iyo turi mu kaga Tobe. iyo twaramerewe Freedom. iyo byacitse imitima yayitonyanga amarira tukaririmba tugasenga biza bitwibutsa ko imana yacu ikiri ku ngoma haleluya Yakura daimoni we. marari vezala Pare. Angola yongeza Ashibila. eba ivezala Somila farikine go. tunezerwe kandi twishime Umwami Yesu. Mwami Yesu. Ari ku ngoma ye. Satani tatabakira. Adina gani lande Umwami pere. Yesu. Ari ku ngoma ye. Jacques ese ni Jacques yari Jacques iyo turirimba tugasenga turi bibuza turi mu Jacques turi bigaragaza umutima wacu uza wibuka ukavuga ngo erega imana yacu yacari ku ngoma imana yacu yacari ku ngoma kandi ubwo ategetse turi amahoro umwana ngo yigeze kujana na se mu ndege isa ni wari pilote y'indege ngo bagere mu kirere indege igira ikibazo ngo baramukangura bari gati kanguka indege yagize ikibazo mwana ngo arabwe ngo se ninde uri kuri fore ninde twaye baramwa ngo ni papa ubwo ari papa twenda kibazo hashita ngo yamangura arasinzira kandi nyine byaje gukunda indege iruruka ubwo ari papa gitwaye nayo ngize ngo harundi gitwaye ubwo imana gitwaye yacu ikiri ku ngoma namahoro No. kugira ubwoba ubwo imana yacu ikiri ku ngoma iyo tugeze mu byago nizosugera mu makuba yakuneje iyo ntewe namba Akome. Ubonye ko bicitse mbe. Akampumuriza. Ala safira kade. ubwo imana yacu ikiri ku ngoma Asante. humura Asante. Tuzoshika. humura toshika Asante baba. Uri n'ubushyigisimba usare kuzina atari igisimba kitaranza bizabi nzanderemera zanumva nabaye ndeme ariko iyo kimaze kuza nkumva kize mutima zanumva wese nabaye akaratasi zanumva numva nabaye taka Banzu sinobukerezo. banzu reka kunanga kuzina ko nimsuna sivuga amagambo haleluya Hallelujah. Dawudi yavuze muri 34 murongo wa mbere ana ngo zahimbaza uwiteka imana yanje ibihe byose Ego. zahimbaza uwiteka imana yanje ibihe byose igituma uri mu guhangayika ugasanga wago ukarira ejo bundi hari umuntu wagize ibibazo amaze kumuhumuriza aratunanira aratugora turavuga turasenga ndambwira wacu aratubwira ngo dusengere uyu muntu akizwe kuko nico kibazo afite kuko guhumuriza umukiristo biroroshe cyazagorana kuko asanga mwihumure Paulo rero abyanditse aravuga ngo iraduhumuriza kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi ngo ariko ikaduhumuriza ijambo rya ikaduhumuriza iki Ijambo rya. igikoresha kuduhumuriza ni ijambo rya Sasa niringira Uwiteka Imana. reka kofi we guhimbaza imana mu makuba kugaragaza uwo twizeye uwo ari we iyo duhimbaje tugasenga imana amakuba tuba tumenyekanisha uwo twizeye uwo ari we uzi kuba warakijijwe ukazurira ngo uzago mpuye nabyo ngo ayi ngo uzago mpuye nabyo we ngo imana yaranyibagiwe imana zo kwiburwa yo kwibwaga yohumza twoshira twogira gute Koshi. icyakora hari abantu bizeye imana kubiri imana igira ibintu bibiri igira mu kiganza cyayo ikagira no mu maso hayo amen mu kiganza cyayo habamwe abagore beza abana beza n'amafaranga n'amadolari ariko mu maso y'imana haba gukiranuka haba amahoro haba ibyiringiro kandi biroroshe ko imana yoguheza mu kiganza cyayo ariko ikakwima mu maso hayo ariko ntibizoroshe ko yoguheza mu maso yayo ukwima mu kiganza cyayo Amen. Subiramo pastor. subiremo haleluya Amen. imana igira mu kiganza cyayo ikagira no mu maso hayo
mu maso hayo habamwe ibyishimo, habamwe umunezero, habamwe gukiranuka, habamwe amahoro n'urukundo. Mu kiganza cy'Imana habamwe inka nziza, habamwe za viza zo kuja hanze, habamwe amadolari, habamwe ibiki byose. Ariko biragoye cyane ko Imana uwo yahaye mu kiganza yo muhana mu maso, ariko ntibigoye, biroroshe uwo yahaye mu maso hayo kumurika kumuheza mu biganza byayo. Iyo yaguhaye mu maso hayo n'ibindi bifite nuko bimeze. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ayi. Ndumva sinzantu nagiye. Sinzantu ni mukabande kandi ukambwira ni mukabande. Ari ukabande ko kwishimira Imana. Kwangu mimi kumfurahia Mungu. Ndizo nguvu za. Zishimo zaje. Uri zishimo zaje na. Ayi. Rimwe na rimwe zosanga itakiri kumwe na. Abatizana abanyabwo bagatejo. Kane. Agaciro ka kane. Kaza kava mukuri imbere no gusenga. Ngiye turirimba Imana tukayisenga hagati mu bigeragezo. Imana iziduha imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo. Kwanda buri muzuko bwishi. Ariko mwa muzuko muzi gukora Imana ukiri mutoya. Ntakintu kidagasana. Ukanezererwa Imana ugakora Imana utarasambana, utarabesha, utaragira guti. Uzi bikaciro kabamwe. Uzi ukuntu bizamera neza. Ni utamu. Ukuntu uburyohe bubamwe. Ukorera Imana, ukorera Imana nta kintu. Ayawe. Ayiwewe. Amen. Ejo bundi hari umuhungu wacu wemeye. Twari twagiye mu Mbasa kubwiriza. Twari kumwe na gusa turamubwiriza umuhungu. Umuhungu yarageze ko cyane muzabura ubutamwe bwiwe, abazoshaka ndizeye Felix muzobona ubuhamya bw'umwana yabutanze ubuhamya. Kundi yaramaze imyaka twasanze agize adaheruka ipantaro, adaheruka umupira, yagira akabutura gusa. Iwabo bari barahevye iwabo hanze, nyina yari yarahevye bari bamuze kubapfu. Ariko umugoro umwe Yesu atuyoborayo, abayobora mushike tumubwira Yesu. Tumubwira neza ya Yesu. Tumubwira ukuntu Yesu agira neza. Turamubwira umwana twumva ko biraza, turamubwira umwana arabangwe ejo muzambatiza. Akibazo ufite nta pantaro ufite akabutura gusa, ejo muzojana gute? Turamubwira nta kibazo, kuwa mbere uzogura pantaro uze tukubatiza. Baragenda baramubatiza. Ubu nyine n'umwana mwiza, ubu nyine ari smart. Ejo beta uzosaka ubuhamyizo mubona. Ariko Mana we. Ngoni yamara kwemerwa azahambwa ikamba ry'ubugingo. Wihanganira umugerageza. Ndio. Haleluya. Yaranditse aravuga ngo hagati n'ibigaragazo ngo Imana izaducira kanzu. Haleluya. Imana ngo niyo kwizerwa izaducira kanzu. Nugera mu bigaragazo akanzu nakaburesh nakadisha gatoya ko kuba kwekiskifa ko guhunga umwanza guteye. Hagati muri izo bigaragazo izo ntambara Imana izoca inza akayira gatoya. Izoca basohoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naringe kuvuga umwana dusengana ariko arazayumvise. Umwana azaneza cyane. Umwana azaneza. Azasenga cyane umunyamasengesho. Ubundi akamenya gukorera Imana. Bushize arambwira arampamagara ngo Rev, ngina tuvugane. Tuganire. Arambwira ngo nimubwire bwizo tuzohembwa mu ijuru. Ngo nimuganire ngo tuzohembwa mu ijuru. Nico mpamagara papa. Numva nta kintu warampamagaye gusa ngo tuze tuganire ngo mubwire ngo ibyo tuzohembwa mu ijuru. Ndamubwira ngo mva mubwira ijambo Yohana yanditse 21:4 aravuga ngo kurira kuboroga gusohoza umutima kuribwa ngo bizaduhunga umwasha ngo kuko ivuga ibyo ngibyo ni y'ukuri kandi aravuga ngo byose ndabihindura bisha mubwira amagambo 10 Rike Warren yanditse avuga ngo tuzohembwa. Haleluya. Amen. Amagambo 10 Rike Warren uzosoma igitabo cy'itongo ubuzima bufite intego uzosangamwe ibihembo 10 Imana izahemba abandi. Imana izahemba abandi. Abayo abatazabayikorera ndibazohemba abazoja gehena umuntu bazobibona ndibazobica n'amaso ariko bazogerayo hari ibintu 10 Imana izaduhemba. Ijambo rya mbere ngo izoduhemba kubana nayo iteka ryose. Iyo tuza twavuze tutarayibona izaduhemba kubana nayo iteka ryose. Tuzonezerwa we uzumbonye Imana we ayiko naringe kuyihobera kandi ayibonye we zonezerwa we iyo nataramiye iyo nabwiye iyo naririye inkunda iyo narariye iyo naruhiye